Pozdrav ljudi, ajmo još jedan brzinski live na temu onoga što smo pričali na webinaru. Danas govorimo o poslovnim modelima. Šta to znači? Bez obzira šta prodajete, bez obzira kome prodajete, bez obzira gdje ste nalazite i da li koristite društvene mreže ili to radite na nekav offline ili tradicionalni način, postoje samo 3 poslovna modela. I na osnovu tih modela kreiramo prodajne procese. 100 puta sam rekao do sada i ponovit ću ponovo. Dakle, staviti nešto na internet i napisati ja to prodajem, nije prodaja preko interneta. To je boost posta sponzorirano i toliko. Ono da bi mogli imati konstantno, ili ono što ja volim reći, predvidljiv prihod od prodaje preko interneta, morate stvoriti proces. Taj proces uvijek ovisi o poslovnom modelu. Samo su 3. Dakle, 3 ima još jedan koji je kombinacija. Bez obzira što radite, što prodajete, kome prodajete, ili netko mora doći kod vas da bi konzumirao uslugu, da bi kupio od vas, dakle mora doći u fizičku trgovinu, radnju i tako dalje. Ili vas mora kontaktirati preko telefona ili preko sastanka nekakvog, ili imate web shop gdje će neko bez komunikacije s vama preko weba kupiti nešto. Ako prodajete samo preko Facebooka, ako imate samo preko poruka, to još uvijek je kontakt. Dakle, poruka, telefon, sastanak je kontakt. Ako vas ljudi zovu, kontakt. Međutim, ako vi to šaljete robu ili ako radite neku uslugu koju će neko platiti, to je još uvijek drugi model, dakle, prodaja preko telefona. Imamo i treći je web shop gdje bez vas, bez komunikacije s vama, netko će doći napraviti, obaviti kupnju. Što znači da sve što radite na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, LinkedIn, šta već koristite, mora biti u svrhu toga da kupac napravi tu krajnju radnju. Primjer, naš model je razgovor i sastanak. Dakle, da bi radili s nama, moramo obaviti telefonski razgovor, sastanak ili sastanak uživo. I sve što radimo i komuniciramo jeste da dođemo do toga da se čujemo na telefon ili da razgovaramo uživo. Ukoliko se radi o edukaciji, ukoliko se radi o radionici, Facebook kampanja za 7 dana koja počinje uskoro, a imate link iza za više informacija, to je isključivo web prodaja. Dakle, nemamo komunikacije, pozivamo vas da kliknete iznad i sve što radimo ovdje, znači sve što radimo na društvenim mrežama je u cilju da postignemo da neko klikne, ode na web, da se tamo interesira i da tamo kupi. I sad imate kod nas 2 opcije, dakle aktivno sudjelovanje, pasivno sudjelovanje. Dakle, kombinacija između drugog i trećeg modela. Što znači to? Dakle, da sve što komuniciramo na društvenim mrežama ovih dana ide u svrhu toga da kliknete, odete na našu web stranicu, ukoliko želite aktivno sudjelovati, morate nas se javiti, moramo razgovarati. Ukoliko ne želite aktivno ili pasivno pratiti što mi radimo, možete izvršiti kupnju direktno bez kontakta s nama. I to je to. I osim ako imate prodavnicu, restoran, kafić i tako dalje, gdje neko mora doći kod vas, sve ostalo su kombinacije na temu. Kad znate da imate samo 3 modela, bez obzira što prodajete, možete složiti proces. Dakle, ukoliko je proces, ukoliko je krajnja želja, odnosno krajnji cilj da vas neko nazove, morate znati što se dogodilo prije. Ako je neko vidio vašu reklamu, kliknuo, dobio vašu podatke ili dobio kalendar da se prijavi, šta je vidio prije? I odakle počinjete, dokle završavate, to se zove proces. Od početka do kraja, nešto što će aktivirati vaše stranice, nešto što će identificirati potencijalnog kupca na internetu, nešto što će ga kvalificirati za ono što vi radite, nešto će ga informirati i dovesti vama tamo gdje vi želite. Nadam se da vam ovo sve skupa ima smisla, nadam se da pratite to što mi radimo i nadam se da ćete nam se pridružiti na Facebook kampanja za 7 dana. Koliko ja znam, aktivno sudjelovanje je zatvoreno, nemamo više mjesta, ali pasivno sudjelovanje, odnosno praćenje onoga što mi radimo kroz grupu i mogućnost da sami radite, organizirate se, pitate, pokažete vaš rad i se skupa da vam mi i naša grupa, naši administratori grupa pomognemo da kreirate svoje kampanje još uvijek otvoreno. Ne samo to, nego i do 29. kako se prijavite za sudjelovanje, možete ući u nagradnu igru i osvojiti laptop Lenovo Ultra Slim, mislim da se zove. Super jedan mali uređaj koji će vam biti vrlo koristan ukoliko se bavite marketingom.
Toliko od mene za danas, idemo na kupanje, a vas pozdravljam do sljedećeg live.